Mũtongoria wa ODM na mũrũĩri gĩtĩ kĩa ũrais rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga na akinyĩte Meru kĩrĩ kwĩringĩra ndebe gũtuĩka mũtongoria wa mũgongo. Raila aurwo kũthingatene na atongoria Kathumba marĩo Minister wa ũrĩmi Peter Gatriel Munya na kinya gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na bangi Kathumba nĩbariungĩte kinya nterecha tigania na kũthirikĩria mũcemanio jo nterecha kĩnoru. Akĩra Raila Odinga nekĩrĩte a Meru mawĩra nĩ Kathumba tarĩ kũrugurwa kwa mĩraa akiuga mwambĩrio nĩ jo mweri twĩtĩte gũgekĩrwa kĩrore gĩa kũruguria mĩraa kwendwa nthigurune ya Somalia. Mũthuri Muriuki na ripoti nja. Mũthuri Narua Raila Odinga akinyĩte kĩninge kĩnoru kwa Jairi nyuma gũkinya mĩaka ĩrĩ mĩthiru rĩrĩa endagia BBI. Narua akinyĩte kĩninge kĩnoru nĩ kĩendomba gũtirimana na Meru akĩbaromba kura cia urais. Andu wa Meru mugeni keire. Raila Odinga akinyĩte nĩ amwe na atongoria bangi mwanya mwanya arĩa Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Kiraitu Murungi, Peter Munya na bangi babengi barabonekene be mũringira ndebe nikenda atuĩka mũtongoria wa mũgongo. Azimio! Mumesema rais wa tano ni nani? Kenya nzima imeamua kwamba watampatia ndugu Raila Amolo Odinga kiti cha urais tarehe 9 mwezi wa 8. Na ule uamuzi tunasema siku ya leo ni kwamba sisi wa Meru tuko nyuma ya baba na mama. Wanakubali wainue mikono baba aone. Ni baba na mama. Salamu za Azimio. Azimio. Kwa hivyo leo tumesema form ni baba, mama na mamba, si ndio? Honorable Raila Odinga ambaye atakuwa president wetu this year in August na deputy wake Martha Karua, ya kwamba watu wa Tharaka Nithi wamekubali ni yeye atakuwa rais. Mimi najua mlima imebadilika na mlima inasema ni baba kwa wakati huu. Na muomba kitu kimoja tu, angalia yule unaweza amini, angalia yule ako na rekodi ya kuchunga mali ya umma. Ukiangalia leo hakuna mwingine yule anaweza kuchunga shida za Wakenya ni Raila Amolo Odinga. Rwarira miraro tharukiarirwo muno Peter Munya akĩigua kanya kuga ntariki 5 mweri wa 7 nĩrĩo nthiguru ya Somalia na Kenya bagekĩra kĩrore gĩotigĩra thoko ĩkũrugũrwa. Ĩndĩ amana bubu Raila Odinga atagota manthuje gĩkĩmera gĩkĩ. Kwa hivyo tarehe 5 mwezi wa Julai hiyo mkataba ya miraa itawekwa sahihi hapa Nairobi. Tarehe 5 mwezi wa Julai. Wewe weka miraa yako maji, nyunyusia maji, tengeneza shamba, soko imepatikana na hiyo kazi imekwisha. Raila Odinga augajuka gĩtĩ kĩa urais Munya ageta na mbere kwa minister wa agriculture. Huyu Munya amefanya mzuri sana katika wizara ya kilimo. Ameleta reforms pande ile kwa sekta ya mahindi, kwa sekta ya majani chai, kwa sekta ya kahawa, kwa sekta ya pareto, hata kwa kule ya avocado. Ndio nimesema Munya ataendelea kufanya kazi. Amna bubu nekite wirani ati ageta na mbere korona ngukumo na kinyake jotonya rutero rwa Meru rukethwa rugikaiwanda bibingi. Hii eneo hii itakuwa ni a manufacturing hub ya eastern part of Kenya. Tunaenda vizuri. Vijana watapata ajira mingi zaidi, kwa kwamba mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Nitaziba hizo mianya zote. Kiatongire babo kinyite aja arĩa maikimarkanina ũraithura kĩromba Raila mũno kwithwa kĩgwatine Munya na Kiraitu. Lakini nao mandugu zetu wale wanaenda huko juu
hata wao watu support hapa to rescue kiti yetu ile inasaidia walemavu. Hatuwezi tuseme tuna support juu na hapa chini sisi tubaki tunateseka. Na ninaomba baba, wakati unamalizia, tunataka kuona Munya hapa, Kiraito hapa, hata sisi tujua hapa tumebaki tukiwa safe. Ontobranto baba ingi bagweterete endi Raila akithirikiria ombere kuthirikiria uju atagweta mantu ja Kiraito kugwatanira Munya. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Raila Odinga kwithurwa kinyite ndene kiniga kinoru na kwithurwa kigambia Meru betho bakimuringira kura ntagi kenda mweri gwenana kya gutegerwo nandi ni kuona kethira Meru bakethurwa bakithingatana na uge bwawe. Nkiripotera Oro TV kuma kiniga kinoru Betamu.